Bengithi ngiyadlula laphana ku-Facebook. Ngiyadlula yabo, ngidlula ngibuka ama-post. Naku sengihlangana nenye i-post ekhuluma ngokuresign kwakhe uCyril Ramaphosa. Uyasho laphana thiwa nje yena useready ukuthi yena angaresigna noma yini. Uready nje yena. Okay. Ngithe ngiqeda uyibuka kwafika emqondweni wami ukuthi hey, ngenzeka phela labanye laba basifakele omunye umuntu nje obhedayo, uzobheda nje kakhulu adlule yena uCyril Ramaphosa lo akade bemfake okhona njengamanje. Yabo. And futhi laphana umuntu hayi ukuthi usuke ebheda yena. Inqumo abasuke bemthathela zona. Njengoba nje uhlaluzo kuthiwa hey uhulumeni wethu unje, uhulumeni wethu unje. Yabo. Uhulumeni uthatha inqumo bese kudicileleka isithondi somuntu phansi. Ngawo ukuthi uCyril Ramaphosa nje yena yedwa athatha inqumo egcina sezibeka lelizwe leli kule ndawo le elikulona. Yabo. Ngoba noZuma naye lento le ngathi babefuna ukuthi bayizame kwasho ukuthi uZuma ke uyambona uZuma ukuthi umZulu ke nje oyimelayo into yakhe. Yabo. Usicabangelayo, osi-understandayo thina ezabantu abamnyama. Yabo. Bekulibele nje kubhede kusukela kubani? uMandela ube right. Wasiphatha kahle uMandela. Kwangena lo munye kweza kulokhuza kuZuma. Yabo. Bekulibele nje kuba wesi. Lezi zinto lezi bayenziswa bafethu. Yabo. Kuba nohulumeni abantu abenza inqumo. Mase belokhuza beyidiscussile lezi inqumo lezi. Thiwa hayi wena ndoda enza lokho. Abanandaba ukuthi abantu bathi njengoba futhi nanokuthi asiyikhetheli lo muntu lo umuntu ozosiphatha. Njengoba nje singayikhetheli nje ibona abamkhethayo. Yabo. Njengoba nje sifuna ukuthi nje aphume ibona futhi abazomkhetha. Manje ke into engicabangayo ukuthi nizokwenza njani mabesikhethela umuntu ozoba wesi ngaphezulu kwakhe uCyril Ramaphosa. Abazomenza abe wesi ngaphezulu kwakhe. Because bahlale njalo nje befuna ukuthi basibeke phansi nje as South Africa. Nizokwenza njani?